Andre. Stylo. Yeah, you know trends have changed and they change every single day. Yes. Wakora gwe kindu gitari giathira fashion muno construction iniri ni turufarire ria riumba. Riu kinyo muthiri. Riu no muthiri. No ririaga. Na nikio twarakarire muno thingira wa iragirie herio. Yes. Magetua flat roof. Kihana mukawa. Na tujuka ni maigirire matangi ku. Iturufarire. Yes. Riu fashion yo ndithiraga. And it's not cheap. It is not. No. It's not. Kugita nyumba na maturufare maya magoragwo hakire waxire. Thima thiko ni kwandandukio ni kwagire cottage industries igethondekaga ri. Tira hivi. No na rio uthaka wario ri. Yes. Ndungikihanania no ndungi. And then you see iturufare na rio ri. Ti maintenance free. Yes. Nyumba iria cia iturufare ri. Ni uikaranga wagu wacokereria. Tondu ni makuraga. Yes. Ina makagia magakuririra indo. Yes. Mabatire maria mararia riu tha ici. Tiga box profile. Nyonera aria. Tondu wa kindu gitwa affordability. Yes. No ndikira ri. Na riu ni rauga. Ndikira no yokogwa mondo. Nyumba ya bedroom ciarora inyari. Ndukwaga rucangiri wikindu rwa rufi. Yes. If not more. Okay, aria mathia kindu gitwa flat roof. And andu aria mauga ati flat roof is cheaper than kugitari is a scam. Ni uongo Sana. Usitangana na mtu koroga silabu. Uhonokie pesa cia mbao. Uongo sana. Flat roof. Waboga kio ithaburi ya cuma ukaguruka. Yes. Riu coke ukahota proof. Yes. Uga fogera rathire. No riu woka interior ri. Gwako gwe kindu gia cenjirie muno miakire yake riu ri. Ni kitchen. Yes. Riko. Nwetane riko ri. Riathondekagwo. Rigekirwo murango wa kuingira wi thiini na wa kuma period. Yes. Just that. Na kamurango kani. Ke haya ucuthiriria ageni. Acio kau ni gagutara ageni. Letio mahiga meri. Yes. Kaigura hani. Koni marore ni gana. Atuka marore. Etara. Wata na kanua. 6 9. Na gotia mwana orakurora. Sasa. Nikenda. Yes. Because kitchen ties people don't do those kinds of kitchens. Riu ne gwacenjirie. Yes. And again, food yoka akura atiriri. Guthondeka open kitchen ri is cheaper gukira kwambatia ruthingo. Scam. Another lie. Ni uongo. Ile girana itutawekelea hapo ndugu yangu. My friend. Hiyo ukuta nusu hiyo. And then you now open kitchen. Yes. You have to do a very nice kitchen. You see, it is open to the eye. Yes. Hiyo ni reception ya irio. Ndungithogothania kindu oguo. Ndungikira open kitchen. Ucoke othogothanie. Taido ciothe ciethi. It has to have an arrangement. Yes. Na nginya kindu gitagwo riri. He kuka riu ciroka thiko ici nduragura kuka engima. No tabletop. Yes. Ugacoka mithondekera kindu gitagwo hood. Tondu open kitchen ri ndungi manage ndogo. Agija kira ya mwetagwo hood. Yes. Ndiri raithi. Bana. Ndiri raithi. Hood ni undu wa andu aria imo ko taramenya wega ri. Ni macini yeho enyua ndogo. Yes. Yes. Ndigacokie ndogo nyumba. Yes. Ikanyonya ndogo iyo. And with a proper hood ri enyonya nginya riu munungo wa irio. Mundu angimenya uraruga ki. No we na open kitchen yetare hood iyo kana drisaja ri ri. Gitunguru kiiguika ni mundu we. Na ni uri thi bedroom ukore munungo wa gitunguru. Cabaci ni ikununga thiko inya. Mukorogo ni.
Open kitchen you can expenses nyingi muno tondu ginya sink ndungikira ya kawaida hapana to niwenda ageni akumoka makona kindu githaka iyo iri itho-ini yes na muno open kitchen ikoro open to the dining area rigu andu me hau ni marakuona yes andu aige conservatives are gogo amaituri tutiendaga horo ucio no nyamu gwetagia ginya bozi ge very expensive twetagwo tatu tukabati those are not the drawers ya gwikira kitchen very expensive na miferethi ya kwambia mai ticho nira ndikagambirire andu kamba open kitchen ni horo munene no mini open kitchen nayo ni ima mundu mwago wa gwikira plastic kana ka ngini gekira go itungu todo kemba itho-ine muno nyutho nekere pantry nekere mukage gekando wa riko kau ni gaitunguru iyo niyo store ya riko nikuorekagia gakunia ka nduma na ikara ikara ni nja kono gutari nja nionekagia ikara waruo kana guo ri uitagwo kou utandaie kou nginya gitunguru open kitchen ni wethagia maundu maingi muno no kuotiranagia irigu rekeruera kundu kuriku na kona ndiro guku iguru na ndiro icio ni cigwetagia stoko tondu cie theri ti thaka rekia tumike twa jere serious yes iyo ya hika made no open kitchen will ask you for money kwaje wako rumu na kindu to open kitchen na ina compartment igire kwina wet kitchen na dry nayo no garama wet kitchen ile you see wet kitchen ndikoragwo open yes ni kuhithwo na hau thini kidogo na riu afoidaga riri ni wina le open kitchen ile ndungirekereria maindo aca na pineapple hu atiginya gukera nyeni hapana ni mwena uria wa wet kitchen gukererwo kuo guku cioka kuru guku cioka no gwikirwo haria kuka-ini yes kana microwave yes kana oven yes no open kitchen they ask you for money it has to be presentable and you see an open kitchen does not have a door no yes no ekeje kamurango mundu ekira thutha-ini riu wagia ngenge yakurigeria ngenge gwika atia gutonya riko uguo huwa na ni kamurango nuthu yes umenye open kitchen kinya display ya indo iria wina cio wikie tu wine glass uguo tuoneki thani vanguo yes ndugia kibox ya ikombe cia CK Ano maigua ukiuruguzanio getha njagi no open kitchen is very demanding kwaje rokoro ina kindu gito island yes Island no riu guku tugura nyumba guku gukona buroti cia 500 yes nyumba nyingi wekira Island ni ukorite dining Island ni demandaga space yenda kuma kuota tondu Island ri ngira tunyite undu kuondu ri ni ka area kana ka dining ye gatagati ga kitchen riko gatagati atiriu mwe family ri no muge muthi mukuru ekuruga mumwiroreire muikarite hau hizo ni vitu za movies na wekira Island ri ni agwetia TV ya riko na piped music yes wakora riko riu no riganire andu nginya 8 hena ito sturu how twa sina tabu oko riko theini yes riko ria Island yes kinya gwa kaira ndini wakangite yes open kitchen ni choka na eka kwagirirwo ni meko
No, we open kitchen. Yes. Meko should be just a backup. A if you have backup. to. If you have to. Na uno operator era pantry kuri anduma ini. Ere backup. Yes. Na ando igiro wogo teruge thigwa kira muciari ni marea muno. Open kitchen icio. Ukiruga gyandu makwiroreire. Ni atia. Ti andu othe maheagwo irio ningi. Mundu aracione haria. Umenye wena open kitchen. Matumbi ni ugure tray iria cia plastic ithaka. Yes. You display opulence. Yes. Mwana nie kondo ko tiko. Tiko hote. Ucio kio shurie matawa meho metago down later. Naka gypsum gathaka. Kega view. Yes. Open kitchen itakuitisha pesa. Msuri, pesa msuri. And you know, when you are building a house that is 4 bedroom, ugiothondeke open kitchen ya kirathi, to not cost you less than $1 million. Kisa niki uneo etia ido. Ndio getire kindu kengeruo no gwaka. Ogara open kitchen. Iria regithero karekira ni uhure hau. Le maitho-ini. Na ginya kihuri ri. Yes. He tutangari tu hotuko kitchen twa kuhura. Ti orenge burana ya mundu ya muregire bae. Na tuhuri tungi tuhite ginya guku mithia. Yes. Toa hiyo kitu. Na gifurana ya guthambia thani. Hizo vitu utatoa. Utatoa na ununue sigine. Utatoa. Sile siko na sura mzuri ya wageni. I may tell you. The more things become urban, the more they demand. Yes. Yes. But they are nice. They are good. Gira open kitchen kia mundu wiretu. Wasana ni guteithiriria haria. Ukona wasana ahigura ndiro thate. Urio niki? Retha tuhiu. Tu hau iguru waku. Ini maendeleo maya. Aigurite ndiro thate. Agetha kuria tuhiu turi. Yes. Na nigona una cask ka wine. Yes. No menye open kitchen no icoke yakuhe demand ya gwikira fridge ready ya guoya. Yes. It's not just a fridge. No. Kirogam. JKA iko wima. Iko imara. Imesimama kidete. JKA imesija. Na tumesija. Neure. Badhiromeo ri. Badhiromeo. Yes. Yare ukana mojaro pe wake huko Nairobi. Okite ena ivata. Araugo. Akirokeria thari. Ititigariire nduka ici cia njua kari. Indo icio cioneka moro iho. Yes. Na moro ni uyu nacio itikoragwo ifi. You know most malls have their structures. Yes. Yes. Araki athiriro moro arero wathie kuu ri. Ni ukuona kiriore. Ni ukuona kiriore nda. Yes. Niga spio ga itawa riake. Agurite ria sora. Aero riu nduka ngiathirirwo i. Na ndukio i moro. Yes. Aragi ukana mujaro pe wake. Ni ari mudai hasu we waten. Otisi cia kiriu. Asa. Mudai hasu we ho. Owe maguru manene hana tari musuzuki. No ti musuzuki. Yes. Isa jaro pe. No neke yarake. Yes. Iyo ni agatene. Yes. Aragithie nayo. Gutinde thie au ihenya ria muthuri niki? Ni kwengea. Ni kwengea. Araguka haria moro-ini. Iyo ngari ri, nigetha masoja mabe marore no mwaka aume amahingurire. Ndangihingura buti aikaire thi. Aramera ngwanja ni kunje. Ona meja matingihingura. Niwe uyaine nayo. Ngari yo yakura ri, nituika one user.
Ti multi user. No. Ti Wi-Fi. Ne VPN. Akiumara mahingulira. Mara mzai nini yote hii? Ni vitu zangu hizi. Lakini sio bomu. Sasa bomu ninatoa wapi bomu Gacharaigu? Nitoke Gacharaigu na bomu nilete Nairobi. Basi ingia utateremka huko basement. Huku juu hakuna parking. Sipendagi huko sini. Kuna nafasi itigareire. Alero no utaingia huko kwa sababu sasa hata sasa unaweka jamu nyuma yako. Akiarukia muda hasu wake. Kada. Gwe ko ritaro ya kona ri mweria kada. Gari cieto ni tire pa steady. Era guthie basement no uri una kona. Na ndamenyerete kundu gukundia githemba kere. Githemba kiu. Amenyerete wario wa Gacharaigu. Nini mzee? Rudi nyuma kidogo. Sijapiga hesabu sawa. Aya. Go butika bureki cia kuringiririo. Rurigine nderoraga. Yes. Aragi thie soja ramura enda uweke pale. Amwe ni ungenipelea mbele kidogo. Hapo hiyo kukata italeta. Soja no ya yana yori. Aramura enda uweke unaona pale kwa ile njia. Ndio hasie unaina ni hako unapaki hao. Weka hapo mzee. Yes. Akiambata kumoro arathiri wale ingia hili. Utaenda gorofa ya 6. Ile unatafuta hiyo duka iko wapi? Iko huko. Akigura araguraga. Akiharuruka huko basement ri. Kugira mutoka. Yes. Arabara hetia. Tondu nwe nakauruka utoka ndo nginya rugongo. Onayo gia kumenya umire BK ri. No nginya umenya uma level K. Ni B1 kana ni B2 kana B3. Paki nyingi tikija B4. Yes. Leo haya. Sai undijigire ku. Woku nakuo kuhana ina guothe. Araba haruke ri athi fio na ndumere iko. Gutiuma na ndu mogu. Kundu kugutu ninge huko kwena nginya ngoni yacigeto hari. Na muthigari uri angutigete ni nguona tatari muruguru. Nake ni hana mauthe maikamba. Aracoka ground. Excuse me. Na hapa niko wapi? Ayo mzee atukuelewi. Ujui kule huko ama? Yani kwa ngorofa. Ni ngorofa gapi? Hapa huko ground. Mangali sinawekagwa wapi? Ayo sasa uliweka basement 1, basement 2, basement 3. Sasa hapo ndio nachindiwa. Gari yako ni aina gani mzee, ni namba gani? KRK. Bana menya problem. Mara mrathiriri. Ndio parking isi yakiri ritho magari ki. Namba. Ahora hali akarafuta ile. System ile. Utaingia kwa lift, uende ufinye B2. Yes. B2. Gari yako iko wapi? Hapo number 44. Yes, number ulize parking number 44. Kiria. Ripiti kirini. Ahinya B2. Aigira na ile RK. Yes. Ahora kaire tu gakeri. Kareo hale akamwetereire. Yes. Nĩ andu atene arugongo makĩendia kĩndũ mauga mũirĩtu nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũyũ. Ona mũgũnda na ngari. Kairĩtu nĩ wagaka. Kairĩtu. Aingĩra ngari rĩ. Basi Romeo rĩ. Kũhũra chabi rĩ. Ndĩrĩ kĩndũ ĩroya. Ndikururuma. Ona ha. Niameturaga. Arabara amegwa rungu. Nothingness. Soja mara muria mzee ni nini? Ngoja ni kidogo tu.
iraregana irare nerarega kuoya arakia tondu itha haria rikinyite ri ngari yo tiria mbere gutigwo haria yathukira yes arakihinga mirango yake tiere ya chwichui ni ria ya uhingire na thiini unyite roko hinge akiuma kwari Wednesday athi rugongo ri aria na makanika wake makanika kimwe no onekire Saturday yes makanika gucoka kuonekana Sunday mathaa mathaa 8 kimakio thabari moke kundu kuriku moke gukumagire arakei moro haria maratigite ke mutoka yes arayo karamu hinya mbitu maundu manene bindonge manya kiogora kuguthiagwo na repo hende haria maigo igo thubana ciothe na marorio ni cia kimaruga he ngari moka wekatia moka kugira yes amene mbitu naona ya ugando opening uchomo utana kanyuo abanaria guate lift ne kumunyitithania na mirango no ko itania hakiri ore une ume ihenya kiogora kiruga mo ararathuka we amocoka ya bathiromio wene mafundi marugongo ingiaria expert ri matia ukomeka nuthu yaria moega maraithie hau orere mohora goko rungu injini ri iji security mse nini naendelea hapa ni ngari liwacha hapa siku ya Jumanne no Jumatano sasa ndio tumekuja tuangalie chinda ni nini higurumi huyu ni makanika yangu personal Alero mzee hapa ni mall hatufanyangi hiyo kazi wapi hapa matigo tulira ngari moro kitu ya kwanza tukiangalia record ya hii gari yako kwa sababu umepitisha charging parking hapa huwa hatupark zaidi ya 24 hours ukipark 24 hours kila siku 500 sasa hizo ni siku ngapi Wednesday Thursday Friday Saturday leo ni Sunday hiyo ni elfu ngapi 2500 alafu tutafutiwa gari ya kubeba hii gari yako iweze tengenezewa hapa si garage elu twega thondekerwo garage athie garage kurio ni hata nyinyi pia mko na wasimu leo mzee usilete matusi sheria hapa ni sheria ya hapa na mimi ndio in charge ya security hapa na ujue kitu kingine utaandikiwa invoice ya hiyo oil umemwaga hapa kuosha sasa gari ulitaka yalipikie kwa mfuko ate invoice atajwa parking yes na invoice goitanga uiro furo yes arodio gari agienda ithie thondekero ku arauga kaburi arodio kaburi ni ku arauga kikomba pande ya nyuma kwa kaburi ya Waislamu kwani unjui huko wewe mzee huko atujui lakini kama ni kikomba wacha tukuitie mtu wa tow truck inendo yabara ramwira uletsuria wewe Nairobi ori ni sisi kururagia icingi ne break down Olirare ho hau. Tibure kidao cia kuwa. Ni abati okay. Abati kuo. Yes. It's a basement with a very good clearance. Yes. Ira abati frati bed iguru. Derefara geko bari. Ni ngiri 12. Kafuri. Ogere hari yigire na matano cia moro na nemukanya ithatu cia housekeeping cia guthambia oiro aigwa 12 plus 25 145 plus 3000 na parking charges cia muthenya uria ingirire yes kiu ni ba una bia Bathiromio ri he cost a scene aigwa de kuri honake Aruga mundu ucio ri wekira ngari ng'ong'ori aikara nayo nginya akona mbe kwenda naye gwako bora unjue uko na gari yangu mukuwa andu ati mzee si mtu bagain sasa hapana gari yangu hata ndio itagonjeka saidi jawai bebo
Mathorobeo. Ona ile rugano Nairobi. Yes. Ya parking yara barari hato ndakiri na otherwise. Watho ni watho na ndengiuma kuu. Yes. Cia guthambia arauga karotho wa. Magone makumuoha mamuoya. Mimi sitamuosea nyumba mzima kwa sababu ya oiro matataine. Akari ya andu wa Ngoma. Oiro matataine ndio mnataka kwa sababu imemwagika kwa taraso yenyu. Sasa mkulie mimi musea akacharaigo. Makari kaka mwalitoku wa goko. Ne matuo he. Magiromio ne matuo he. Nitogo kunde kwa andu anya iro bimenda mukari kania. Totwale maundu gisarika batuka hodha nai. Ne makunde kane. Nyara no hole kanja. AG. No hole kanja nie thaici. Atiri Magiromio. Tiga kugweta maritwa utangihotana namo. Andu aya matiri agura guoyo uri guoyo ucio. Ora muvorithio ko kia mara. Papa ndemutengeria guku Nairobi taria na andu aya. Mari aracokerio thimairo. Kundu kuu tutire jurisdiction. Eko ria marauga. Yes. Gari arutwo moro hanja wa gate ri. Mundu wa toturaki ri. Flatbed. Arauga gari harurukio. Ndagikuwa hathara. Na neo na Mathoromeo ni mekugiana. Yes. Iratiranio hau na mahua ma mohoro. Mathoromeo arauga kiogora turanyamu. Thina ni mbombo. Ando tingiuma atiwira to ikara muno. Yes. Hende ni marehire ke? Ni marehire moro. Arogia andu matonga makenda guthiria thini. Mundu ana nyumba igana hende gukira no henda ni muthambirie. Oyo no anjende muthambirie muka. Ero kiogora ni uraria oru riu ni ugutwohithia. Twi Nairobi kiogora. Nairobi ne kuga atia. Ikarete oro hau ri. Eisi kajo. Munafanya nini kwa pavement? Eka kunduko gwathanirwo no. Leo nige kajo de akora maigirire gari pavement. Gari haiko kwa barabara, iko kando. Sasa gari hazipitai kwa pavement Nairobi. Nani alisema? Tumewekewa hapa. Sasa tumbembe. Awete na gathurana tondu ngai ni ratwarirwo kuria. Ndagathurana. Kura yake ni ya Nairobi. Au ya kwa thura andu manenehe guku Nairobi. Tondu ngai ni ratwarirwo St. Peter. Ende St. Peter ni kuri ya kajo. Irakururire atoro kono kuri. Iratoro ku. Kuna kuaretio ichi. Ithathatu. No wende Teresa te poas. Arauga weri ndari thura andu akuma riu gikiro kia president. Gari ni amureithia bia Nairobi o iguru guthuka. Yes. Na athondekwo kiogora rorio ni mbeca cigana huthira ri. Arauga ndekurihia o tondu uria kwahana ri. Angineo manari. Na rero bathi ya gucoka. Thina wa mana Nairobi uraciarire 70. Kundu kou wacokire ukoroni. Ona ni kuru gukira hindi ya mukoroni. Ona kabare twathia turumite ibande hindi ya pambana. Na ndiranyitwo ni tuhi. Mathoromeo ni ukumenya kirauni ni kirauni. Pana, yesi tono chigo tunyamaria guku. Manje kire tranginya macegera. Ne kurumana. Akino kamera simama na ufuthi makamura. Ungejua vile tumekuru hata ungetuongeleza wewe.
Ni uotoke tupite ama tupite na nyinyi hatutaki hiyo mseso. Igari iko na huyo ni akana. Una kirebe. Bali mseme imefanyika. Ni usitake nirudie hiyo maneno nasikia kumwagwa ni masosi. Basi enda. Mli afadhali hivyo tukiambiana vibaya. Wala iwa kiwa moro. Motikana dia duka icio ne cia thukumu. Na makora vai mashoba. Rake. Reure. Okay, kaende. Yes. Peterson ri. Sio mtu amefurahi sana. Peterson. Yes. No amurakaria. Ni muthuri ukinyereire riri. Ndweka maroi-ini akiuga mundu mugiagayaga ki. Atanakura. No, you are going too far. Negwendete. Umutwara the next life. Mundu mugiagayaga atanakura. Tondu mundu akura muno ningi ni ate yake. Matarani is the nature of life. The older you get, the more your rational faculties also age. Tondu turo wanjagia uria wekaga atia. Wabirie. Uthiraga uria wabirie. Oria mwana oragia atiri ni uramenya uyu nu ugu noguo wakura pi ukoragio ukahurwo ruhi wa mĩeri iciko igĩrĩ cio curu wi mwana wakura wa mĩeri iciko ithatũ kero babu. It's the irony of life. Yes. Rĩu Peterson ri nyarakiugia atanakũra ri nyakona mũgũnda na mũgũnda wake nĩ wakorereirwo nĩ maendeleo. Yes. Sometimes you buy land, prospects with prospects in sight for speculation purposes. Ugakora hau wagũrire ri the winds of fortune come blowing your way. Wakwa handũ hau nĩ hagĩa maendeleo. Rĩu mũgũnda wake ũrahutĩtie ramika na tigo hau hake ri gũkũ ũngĩ kuothe ri it's a town. Marigainia na town. Yes. He had his 3 good acres. Yes. Na turite akoretwo muno ni andu twenderie kundu guku ni kwarahukire move at least to the lower lands where hake wehere guku ramini agwa mugunda ni wa ciana ndirendia mugunda no ramwirira ni ndirendia ni ngiri warie we mwana uria cia imugure ku mwana ucio gwakwa ndiraneana. Yes. Nadu ni mona a serious waste. Tona ke passion yake ni kude na miciri. Ale magakude arigainia na town. Leo matharoko ri. Ani akiria kia tuma twa ma irrigation. Yes. Leo kude gwake gutiagaga. Yes. So people will find it a serious waste. No, in recent times ri nei karirio guoi aita trusty wake. Akimura ni ndenda thorope oke kundu guku. Tondu no ndirakura na miaka ndireka atia. Ndiracoka na thutha. Yes. Na tondu ndikire na ihesi akwari. Ina tuikaya thina cio. Tutikawagia na kana matemananga itare kundu guku. Tondu takua ni eka atia. Thia ogeni. You know, when you are in your sunset years, you embrace things like that without much worry. Yes. Thorope arayuka. Auga nakia ya kwari ni atatu ngwenda ni magaire kuria mbere nie ona inegena dia kulire katia niliranema ndio na muhuyu kwa ya tauni fina nyino wake ne thiri bie tu sawa ku na guku andanda leo ngwenda mundu point yake atia kogucio okay kogucio rorigi. Yes. Na surveyor very professional surveyor araki mwita Mwangi surveyor. Yes. Mwangi surveyor ri tiake gucia kamba anake ataturi mwanake na mwiretu wake omwenje ni para ugatiriri wakwa gutire mwana wake wanda na wake wa mugongo. Yes. Mwana ni mwana ona akeni agairwo akigaiwo wega o mundu ruthanju rwake. Yes. Riu kira mu disappointing recent times tondu kaundu kau ni gathiagu ni tumiakari ihe ici cia kiagaira ri ona matietera ire biko nini are
matanĩrĩire ng'ũndũ o rĩrĩa maratathi mekire atĩa maumire yes prospect wa mbere ndeirie mũworia kenyuĩro ka nĩ hĩndĩ kĩrakuo aya ngĩrĩ makĩenderia andũ matigaine ĩgwatũra buroti mũndũ ũtendetie no mwarĩ rĩu Patterson rĩ atũraga kũu Inegen nĩendaga iria ciana indo makĩndeherera irabu tondu nĩ kwendio nĩ gwatuĩka commercial yes niĩ ndũthagĩrĩrio igoti ni andu aria mendeirio ni ariũ akwa makĩnjakĩrĩra gũkũ njigua ciana ngoroba-inĩ muce agĩrĩirwo nginya ngoroba nĩ ndĩretigira ici ciĩ gũkũ nĩ maraigũithĩria nguru kĩhara ndĩ mathime rĩu agwĩka atĩa na nĩaneanire aya brother yake ni ane ndĩ matigĩra mũgambo akĩrwo rĩu rĩ wamagaire ũkĩendaga na twarĩho tũrĩ aira na ũkiuga ũndũ ũcio tigũtindĩkĩrĩrio nĩ kwenda gwaku nĩ itua weka atĩa watua rĩu mendia indo ciao gũtirĩ kĩndũ gĩaku meka atĩa ndĩrakĩrega twana twa mũndũ ũrendeirio araka thukuru titũru Inegene rĩu tirĩũru rĩa ciana cia natharĩ no rĩu ũyũ ũngĩ nake haha rĩ na ndĩraigua nginya nĩ tarenda gwaka cia toro rĩ agwakĩrĩrwo nginya cia gendi gũkũ kũrĩ ũka andũ matigaine magatũtigagĩra irumi cia ngomi ciao magathiĩ he'll have to accept well yarakĩona anake ake erĩ mendia nĩ macokire magĩka maũndũ progressively but he's feeling a pinch yes kũndũ gũkũ na tũirengeretio nyendie na ndiendirie ngoretwo haha niĩ nginya nĩ andũ amwe macokire gũtongoria bũrũri ũyũ ngiuga ndiramenderia njoke nengere anake ona matingĩagĩteire na arĩngĩteng'ũrwo ĩtondie no tũro mũingĩ nĩ kĩrĩ wa 79 rĩ nuona nĩ nyunũkĩtie ya mwathani yũthĩrĩirie kĩ kabirũ tondũ mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo Jairũ mũrũ wa maitũ niĩ ndĩcaki gĩtĩ kĩa mbere tigĩtie mũndũ ũyũ ũmwe nyumagare majoke manjĩke ũũ maitho-inĩ rĩu akũiganĩra ũguo kũndũ gũkũ kwambire gũkĩgĩa kĩruru riũa thiaga guotera rami andũ meciragia nĩ kwendendete kumĩra rami kuma nĩ riũa thiaga guota faita meni thiaga kũgĩra ku rami tondũ haha nĩ gĩũka rĩkorwo rĩ igoti ndũrakũũtha gũthĩrwo ngeti kwĩ mĩbira gũithirio nĩ ihĩ betagwo maendeleo. Well, he didn't see that coming. And it's the same thing. Unatakĩrĩrĩcio thĩinĩ cio naziri ama mangĩarahuka matingĩtĩkia nĩ kũrĩa manyitaga. Yes. Makore kũndũ gwakirwo nyũmba cigana kũrema. Yes. Controlled development is not sustainable forever. It is not. It's not. It's for some time. Nyoni nginya andũ makĩrũrũngana kũrĩa nĩ mbotera ka nĩkũ. Nyũmba icio makongeni. Yes. Rĩu Patterson yahano. Yes, in that situation. Yes. Rĩu athuri maroka makamwĩra atĩrĩ Mũthuri Patterson tunengere hau hatigarĩte hau ũri tũgũthamia twarai ũri mbona kũu harendwo nginya harĩa etigĩirie kwenda nyinyi nene nginya iganjo
Uhura harukiria thorokoni. He's not happy. He can't be. He's saying his children are not working on his legacy. Like vira fote hiti. Kwedu kera wale na eka idatu. Taoni. Karibuni nyote Petans campaign. Jeni wasiria kani yako weithia muno. Nedaga idhika sana. Najua yo msichana tunakuanga tumepeana yeye kule kwa familia kina Nyoro. Adwacho ni itu. Gura hizo family hizo haraka nayo. Nyoro mugani? Si mheshimiwa. Gavana ama Ndindi? Oh. Sasa unajua Jeni ni wa tata Siriaka. Wanyita. Ndio nyitio ndokuwa tu. Aginya hau ni nyitete. Muthuri uyu igetie Jeni ri. Eta Nyoro. Na Nyoro we no ri. No yo ndiri twari. Iyo iko bali kidogo. No na tukiara hurete kiharu. Ni nyumu na nyorokia kiharu. Leo le kitu tu ikagira andu tufara twega. Kina Maikas ni ucio weto mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kinyane atuika kazi ni yako. Akire kazi ni ya Maikas. Kale kazi ya Maikas ni ya leo. Nekuso. Leo kuso thina na mbere kunyorokia kiharu. Ndindi kazi ni yayo kazi. Yes. Ndindi. Ne kazi ni yo hikitie Maikas. No, Ndindi ne kazi ni yo hikitie Maikas. No, hikitie Maikas ni. Yeti Maikas ni by extension. Koguo Ndindi nu. Ne kazi ni yayo kazi. Na kazi ni ya Maikas ni nu. Kazi ni yayo kazi. Na ni Maikas. Tondu kazi ni maita kazi ni neke. Nekuso. Uso no arake nyorokia kiharu. Otigetio makinya mereri gukinyire gikuona mubi. Mukore wanyaga thaka. Ende kwa watu etainio na kiria kia General Kago. No, ya tu te kia na ndira cia Moloketo le Korinya Sempele. Family itu ndiene atuteara inire. We are linked to very Ore mwaga rimwe wega twecokaniriria. Kasi ni ayo kasi. Okay, no. No, kasi ni maita kasi ni neke. No tugira ne kasi for lack of okay, no kasi. Nekuso. No. Grading ya kasi ni. No mena ke Chief Justice ne tata. Ya ndoria. We na time gutaririo ya tutari na Chief Justice. Tajira no ajirite no garudi ngehota kunyitithania uria wandariirie. Ngia thorika na begari. Nuona nyina bethi. Nyina bethi riu ne mami wanyu ne mukuruka ne munini. Mami munini. Baba Karanja ithio mwe na baba. Baba Karanja ri. Sidio muthuri wa mama Beth. Nyina bethi ri. Brother yake ri. Niwe Kome. Kome riu ni ithe kana ni muthuri wa CJ. Yes. Nuona haura ni hakuhe muno. Hau ni hakuhe. Yes. Hau ni hakuhe. Koguo riu CJ ri. Martha Kome ri. Ni mami munini. Gũcokera nĩgetha ũnyithie ũndũ kuondu. Baba Karanja. Yes. Batikĩ na mami munini nyina wa Bethi. Nyina wa Bethi ri na Kome muthuri ri. Ni anyina omwe. Na Kome naye ameoa nani? Mwe Chief Justice. Bas.
at least ĩyo hakuhĩ Nucio ni mami munini. ĩyo hakuhĩ thatwa na ya ngiri Mundu kujuka ini njuru ndamwitaga kwe mami. At least ĩyo ndĩrĩ haraihu Nĩ tũrĩ andu. kuruhanĩte ĩyo ndĩrĩ haraihu Wĩna mathaa gũtario ũrĩa twĩtainwo na mũite. senior council Gũtarĩrie wega. Athonia o nĩ aku. ndiũĩ nĩ aku Ya rũgongo rwa gwitũ. Yes. Nacio rĩ mena mũthegu kamwangi wa thũita rĩ. Nĩ marĩ o kĩũndũ kĩho. Kĩrĩa kwarahũra itũra. no harĩa wambirie na thoni Nĩ mũndũ muonaga inyuĩ. atiga kũnjĩra na gavana Kang'ata no wa mbarĩ cianyu Kang'ata we nĩ ndĩciragĩria. nona ũngĩrikĩria ũhoro wega nĩ ũkũmũkinyĩra Yes. Wega biũ. Thũita itiũranagwo mũno ngĩetherera thũita rĩ. Ciothe ciarĩ ici. ĩmwe Yes. Nĩ kũrĩa tũtatindaga atĩ tũgĩetherera. na kuga mũno Na kuga mũno. Nĩ tũrĩ andũ. andũ anyu marĩ o handũ marĩ No me tũtithiĩte ũndũ mũthĩ kabu wa gũkũ Nairobi no witũ wa ACK. Yes. No witũ tũtithiĩte ũndũ. Yes. Tukwa sawa sawa. Mũno. Mũtithiĩte ũru mwĩna kĩũndũ kĩu gĩa gũcembwo nĩ ũtongoria. Yes. Tũngĩetherera biũ rĩ ona bũrũri ũrĩa ona indo citũ. Imwe ci unclaimed. Yandĩkithie kwa uba No rwanyita analogy ĩyo. Yes. Okay, imwe ci haraihu No njega maũndũ makoragwo intertwined. Yes. He mamwe tũhetwo through oral literature. Tukamenya ala ũguo na ũkariũna nĩkĩ wĩiguagwo ũguo kĩenda gũtongoria maũndũ wathiĩ handũ nĩ kĩũndũ kumbe nĩ kĩũndũ gĩa family. Yes. You know you cannot run away from your genealogy. nĩrikana nyũmba iria itaumanaga. Yes, your genealogy is your genealogy. Yes. Usituonae hivyo. Ũguo nĩ kũhũthĩirio na karũri wa kũrĩa arĩ o lineage yanyu. Akĩrĩ ũhũthũ biũ. Tũrĩu baba karanja rĩ iria tiwe Sambu area. Rĩa Sambu area. Wa kũrĩa gwitũ Gĩthũngũri. No tũthiĩte. Like